fo tapoinga le tunu le nei tula o le oli tala mo lau tapoinga tala tamua fai joina Sir Colin Tukui Tonga tua inga Robert F. Kennedy Jr. le mi sela Samoa to fiele pa mi o fite fiele te talo le aso fa mana to le tomo fitanga te talo ao I Washington e Amerika ta longa au ina mai savea sona tulanga laulo le rolangi e piru sila na mo miina e le moana Pasifika pa fonga mai ai falo telino ni tala o le tete fono ko lupu fau tua le fala por Tonga so I fo malo loina le rolangi the World Health Organization o ta paina ta le rolangi e fala telo na ta ule ngaina e fam talanga ave te stay e si o mea so I fo malo loina o tani le fia ia Sir Colin Tukui Tonga ile manatu sa fali e ni sena toa ya America Robert F. Kennedy Jr. Le sa ia tua iai e leo le misela le mafo angore whanoai o so I fua mao lai varsu mali tolu Samoa ile temi sabi pisia ile lua fiste fun mariva o le tai ulur so I fua malolo nei Samoa ai ono Dr. Eric Ekeroma wa ia te ena ni tua inga ma ia tauai o se matua I pipelo ato toa tele no ai le porklame le Johnny Sila Pacifica Waves na fali ai Sir Colin e iai ta ile tiu te pui ai tanga te jo tasi mai fam talanga au te se I so I fua malolo ina mo tanga tala hele sai longa na matua I fate ia stasi o tu ai ngo tanga te piru sili o na tō sina I tanga te le whakinongo so I fua malolo ina Amerika te peo Kennedy o ia whaia ni pepelo ma papula sao le taimi sa te sini ni ai e petai e leo whate I ai fo I Sir Colin taluai o Kennedy e ielo na tala anga I le whai lolo na malamlama I le sao ma le whasala la wino fau ngaleanga ma ia whari ai sa manino lava ia Dr. Ekeroma ma tu sao ia ma tu sao ai lona whai joino pepelo ma ia Kennedy ma lana kulupu ma ia wha loto tele nai e te uma e ei tūlanga e ma whai ai o na whai joina ma i eina ia nei tangata e tusa ma pepelo o le reto mai whapitoi vai ngatau por kiki wha malo o ia whalia o se mea le mātania ina wolongo ina le autu stala I le toi roi longa I ning silo ana so sani mo atina I kiripas na I lo awalo so ta inga fastu ia malo. O le vasta luai sa forfolai e vau vasta mana I Winston Peters e vapea. O toi mana tunatu le malo ni sila I le langolongo ina o atina e mo le motu. Te luai le toi wha ma mulo prestene ta neti ma mau. Ma I le fono tanga sa forfoina ma Peters ai toi tasi le vai aso paia. E se lau ma le 2 miliona tala so sani sa o foina ni sila ia kiripas mai le lua arufu tasi I le lua whemare rufu whaa. Sa whaari aere malo ke pas, o le tūlanga e ai peu ia inga pastu ia malo, o whai tionga e ngawha tauli maina e tawala tu e whetusia inga, e tu umai lua e awai, o le afo ia whawhi tauli ma le loto malieng. E ui lea, e leo le tūlanga le nasa ia le mata upo e peona whaari ai e le whai ngā malo ke pas I le whamatalanga sa lo mi e le songo fua. Le sa whai loa I le lato ilo ino whai tionga Peters ilungo li poti. O le whaia o ngā sini o Porokalame o so tanga whaavao malo le University of Victoria Wellington Dr. Yati kai alongo aile le Johnny Sila Pacifica o se mele masani ai le tūlanga sa tupu mai ai le whaale tonu ai patino le amore Pacifica e iai ngā sisenga o le tala noa o se tūlanga pito sili atu leo na tahua ta whaari ai le whai ngā malo Kirpas o ni usila sa la tu tārsanga ina le aso le asi istinga tua Peters malana au malanga i le aso tasi I le astorusun ma le lua Januari, o I lato foi, tato e whau I ai toa. Ai le vastolwai sa whaari ai Peters, o prestere ma mau, ta ia whatulanga le asto. Ai wala ngona e Dr. Yati, e tele se me se se sa whai Peters. O ia whaari ai, o leo se ata mai toe le, o na whautuaina. Whaari ai Dr. Yati, e paule me marana o inu sila ia Peters. O le iai leo sinanga malu, ma te lia le whailoa inga marisui prestene, Dr. Te Wea Toatu. E pe ona whaia le sui pare mi o Australia, Richard Marlis, I le vai aso le matu. Mai e tā wai, tā ia whate ia le mea sa kumai e mafua mai le ia Peters, te tangata e whaarolongi e tele le itulangi le Pasifika. Le eto e umia foi, se suafa matai Samoa. Ai ore tamatai to mai whapitoi le University o Massey wa I whalia o te le mautonu e tusai ma le ofisa Amerika mo ofisa Sani o atina e whaavao malo, a le U.S. Agency for International Development po le USAID, o le aiai o onga, mo li tulangi le Pasifika. O tilo President Donald Trump, I se whai ki tinga tele o le aiai le numero au whaingalu ngai le ofisa mo fōwhanga o le whatinonga le lei. O le USAID,
o se ofisa pito sili atu lea te lea i le rolani. E tiliva ina le whaitau piliona ma piliona tā la whaale tau sanga, mo fiso sani whawabalo. O Dr. Anna Powell, mai le no whanga o puipuinga whakifita ma puipuinga o le saunga le mo, Center for Defense and Security, i le University of Massey tai taua, o lea ofisa Amerika o foina le tusa ma le tolu tasi ma le 4 piliona tā la Amerika i le Pasifika. O motu le Pasifika o stasi o i tūlangi pito sili, o na whaala o lango i so sani i le rolangi e peo nei e tā wain. Ma o lea fuwhanga le malo o Amerika o le a iainio o onga mo le tūlangi, ai patino lea i porkalame umai peo le tilivaino vai la au o tonga fitinga mo le HIV, ma le AIDS, pa mai o le tuberculosis, ma le malaria. Ma lia fo e Dr. Powell, e whaonoa awhi ai fo e porkalame fau e peo le avesteo mea tau malepe mai le taualo na lua o le rangi, pūlenga, ma suinga o le tau. Ma ua manino mai o tūlanga vai o Amerika le tūlangi o le ale whai di tiapitai. O le ai se awhianga le tau le leo o Amerika le Pasifika. I lalo le teita inga le presidente talua nei Joe Biden. Na tāpā i Amerika, te tuu mai lumo o whaamatalanga sa whaia. O le toe te liu mai leo o Amerika le Pasifika ma tūma wai. Mai o se pā anga tau le leia. Ai o le whai unga o iei nei, o le a wha māmasang iai leo whaamatalanga sa whaia. Wa whaalia le soifo malolo ina New Zealand le CT o le numero matau putanga tae a fia le ngasinga so le HIV piti o se popolenga. Ma ua mata i tuina nei male toa. E silia male afe i tanga ta foua a fia e peo na lipo tiai le bao Januari ma se temo le tustanga tu wai. Malo i ana forfolaina i le pipisa le wha mai le motu. Whaalia le porkalama le HIV and AIDS a malo patasi. O le pipisa le wha mai o la matiai le tulangi a toa le Pasifika. Pali ale matanga luanga le soifo malolo i nani sila wala tu ngalu rua mapanga i tiro i awala e wha alawi loa i le stila fia. O wha alotu tele inai tanga te whai stianki mo le HIV ia maisi wha mai e wha ia i whiusua inga wha o pali. O le pālemi o fiti se de veni rambuka o le aia whai ale te talo le te moftanga o le taia o le as talo wha manatu Amerika i Washington e le vasone. Pari ele fai ngā malo fiti sa vala au dia ina i rambuka o se malo, o se tasio malo wharongia. Malo i ana tārsanga ina na te whai ale te talo mo le whatinga a mata o le asa whamanatu. O le National Prayer Breakfast e wha mabo poina le wha vae mo le tau mofutanga te talo o le tai au mo le kone Kelesia Amerika, le National Prayer Breakfast and US Congress. O se sauninga whaare tau sanga, ua whaamatalaina e le NPR. O se sauninga, so file mu, so whaatasi, e toi mana tuna tua i tū whaale anganga, ai peitai. I le telo tau sanga, o se sauninga sari le mai le telo ni whewestea inga. Ma tā uai, e tumuisa i ngā tupe whaiai, tāro sanga whātou ai whaalatua. Ma ola mawhoi na sauwhia e isi si pai Rusia. E mara lipo tia e se whaalapura tonga mo tala e ngā lulu e au noa manipolo fiti. I le aso lua le masina nei o Februari. O rambuka sa e whaalia talua nei, e na te langalango ina i a President Donald Trump, taluai, o lana nangalango i a Israelu. Ma ua sao niuni e wheloa i male au whai tūla whono Amerika, ma isi malo whaalorangi e lau loa, mo le kaimera so whaatasi, ma wha mautua i le langalango ina o te inga wha demokrasi. Le putia ile lo minga na Fiji Times, le whaalia le malo, o le awa i whai rambuka se whasolonga whono tanga maulunga au fia ma le sui o le kone Kelesia, ia e the case, le te i whono wha kone Kelesia le whaparitui e motu o le Pasifika, e tala noa i naiso o tanga Amerika ma Fiji, whapea maisi motu i le Pasifika. E talonga o le whiriwhiri o Adi Savea, e ave makapiteni o le pia na mora Pasifika o le memoni, o ia awina mai ese tūlanga o lona le lei le ta'alonga le rurangi, e beo re misia mai le awa le mona Pasifika i se tempo pū taluna a wai ma whawaina. O se tūlanga le sa whaari ai le whaia onga le mona Pasifika ma le kapiteni mo fo i o le All Blacks whaalongo tana umanga. O sa vea iwa su wha ta'alonga whai taulia o ia ofu ina le tōninga la nui luli, ta whailo le vasonei le whiriwhiria na te i le mona Pasifika, mo le tausanga nei. Alia whaalongo o le whiriwhiria o sa vea e ave makapiteni sa au tasi uma iei tamata alo. Na ia whaalia, ina ua ia tuina i tamata alo ai le pine o na maua le whai unga. Alia whaalongo o le taulele o sa vea, ua mua mua i lupa. Ai o le teimila ma sa tilo matala no iei tama ia te ia sa la tui loa nai. Ua pila vo i la tau.
ma se tangata e tai mo iluma, se tangata e tele, se malama. O le tolu sanga talo na whaavaina le moana Pasifika, pa awai le tāmaru sanga supalaka pi Pasifika, e le au stia lama le whastalonga le tāmaru sanga le paumanofo. I le tau sanga tuluai, e tolu tālonga sa manu ai, le tau sanga pita sili atu le ona le lei mo ilantou. Lo iai se vestili le tūlanga tonu wala tamu e sa vea le au pe atu tilo iai le tamau aingo tamaru ruae, le leo le tāalo i tūlanga lusi fōweti. Ai a sa vea, e le kea po fea le tūlanga, e tō fia, e tomo e ai. Wasainia nei ar kalapuni kia le Canterbury Bankstown Bulldogs i Australia le tamataalo i luma ar kalapo le New Zealand Warriors, Taian Mayo, o le tamaru sanga o le tausanga nei. O le tamalusu tausanga o le awai atu nei le iso na uso a Samoa i a Stephen Crichton i le Bulldogs. A folo ina le asona nafi o le Bulldogs i le sainia o le pengainga mamayu umole lu tausanga. I le whaatara noanga mo le le jori se le Pasifika sa whale mayu. O le whai o le ngaio inga sa le whaingo fie. O se whai unga whainga tae pe ona whato a whai le vastoluai. Ina o tala noa mare kalapu i a teiang. Wai a ta wai o le mea piru sino ta wai a teia o le lango mai lona ainga. Ai patino le mai ona matua i a toma ma pola mai uu. Maria toma o se whai unga sa whainga whaia ili 2 minute. Ona o ia e mahstani ona a vea matanga tapua i tele le Warriors. Ai wale fia ina watu umuri este i a Sion. Se kalapu sa a wai tau mai le sumare whaone tu sanga. Wai e whaafte iai fwoi le kalapu le Warriors. Ino na wharia. Ana le le Warriors, e le olo nā tali le tūlanga o iei nei. E te fulu ono tālonga sa tālo e mai umo le Warriors, le tūsanga o babae. Le na ruai tālonga le tāmarasanga o le NRL, sa tālo e le tālonga ma le Titans, ia Aprila. Ino visilingia, ia Stion, pe tālo mo le tō Samoa, sa ia whalia tālo sia. A wao le isi nā wana sini au tū. O le tama fusulungalongoa Ukraine, Alexander Usyk. E whaano whita iai masu e ngā malo sonona le lei, mai le champine le langi, chai o peteia. Pe a whaile to e telu lalo le upanga le cruiserweight, e po le nofo i pēa lea i le panga mamafa. Usyk ua avea ma se tama fusu pitu mawa e whae pelenga. I le mai ai ona manu malo le pine aurei tālonga no ni peka i lon tona le rafsu ma le lua, ma li liua ne ai e fuspa profesa. Ai le tausanga i lua sulvalu sa i a kilia e se umai tamo le upanga le cruiserweight, ma avea ma champine ai ai, undisputed champion o le upanga. Ona wha se ai dei lunga lau panga mafa ma ia wha toira lui nai Derek Chisora, wha alua na mano malo ia Anthony Joshua i Champini. So ona ai ma wha toira lui no Daniel Dupuan pui ona Champini, wha alua na wha toira lui no Tyson Fury, i le fusu anga moa, le sta wa ia ila vema Champini a ia i o le panga mafa, ma wha alua i nai li tūlanga sa Austia Evan, the Holyfield. Ai le whaia la le fusu anga lona lua ma Fury, na wharia i Usyk, i lona nau tainga, Toi step wina lo lau panga re cruiserweight. Is it time in rumrai mo le toi whaoa na champini sa wha maamulu ina o step wilungan panga mamafa. Mai tasi le tamai whaoa no o beaila mana panga o chai o peteia. Lolo ia umia na champino lo lange la IPS. Ta manino ai ona whaalia e li e whaalau telei na whai plenga o peteia Eddie Hearns. O se fusuanga le vao lea tama Ukraine ma le alo sa mo Australia o loo iai i alato fuafuanga. Ino silingia le televisia le ISL TV ia Usyk e winga le la fusuanga isa la fusuanga mo taia ai pe tai sa e whaali e leo ato tona i eistona manai paulo na tali o le atonu lama o ia whaali ai o pe taia o se tama fusumawa ai mai fōringa mai Usyk o le afetau e maseise manu malo le fusuanga le champino le IPF i le pangamafa e le vao Daniel Dupuan mo lupe tori ai Larry Joseph Paka la sulua a lupulua le masina nei i Saudi Arabia. Tala nal nei oli. Angala lei leisi. Toi foi mo le so.